Karbi Longri Abirta kelang rape doan arat phansami nilhin ben kardom nang pajreglo kardom non Karbi Longri Abirta ke thanpon jebang nilithari jit khamsa non birta thipi langponing sina APSC MP candidate jaika thar alam chingki chingwai je phant uthot jang min phai thongkep ani hokpon thu pistol bongni lepen hele amu pen bangni tum raikom sakhi ri den ka chingnang dipupen manja pas bala daklong hemkong lo so ahir tangrak pen ka chengkoi ajok bangni ing nam raikom sakhi tum ahir tangrak pen aring hu kisu West Karbi Longri Abirta long le long ke tharli rega jok inut mona chohan pu bang phuan Karbi rar phan kang nek ni choi non puthot birta ang ton pen langponik sinang Lok Sabha mate MP kilig along all party Youth Leader Conference MP candidate jaika thar nominations alok ka jok damalong achora phansami ingtika thar pu ka stok pondet aputhak social media long sami chithak bloblo laso puthak pen insai vek nang si pusi hamphanga song atum pen sami man ke du Karbi richolong an lamhoi pidam dadlo labang sulam hoi ki pipon dateng pensi man ke du Karbi richo pen sami all party Youth Leader Conference MP a candidate jaika thar phansami jang min phai chok ani ke chingki chingwai che phan ani hokpon lo bons tame MP kilik made vote ke jok jani banang te bokhera jok si all party Youth Leaders Conference MP candidate jaika thar bak ke chitong bunji phan ke sum te boga joine pensi APSC vote halang so mai phu pi from hansia phansi man ke du Karbi richo phan ke chinu ridam che phan ta toy thulo APSC MP candidate jaika thar phan nominations aloke jok damalong achora phan sami ingtika thar ga chitok ronga jok si laso puthak insai vek nang si pusi KSA karala pen ki KSA atum pen lam hoi ki pidam aputhak pen si all party Youth Leader Conference MP candidate jaika jangmin phai throk siani ke chingwai che phan phat ponlo bon sami MP ke likete bokhera jok pen si all party Youth Leader Conference MP candidate jaika thar bang ga chitong du ke sungkrung lasi non ke beng ji jangmin phai thongkep ani si ka chingki chingwai pajut pon vek je phan sebi man ke du Karbi richo long sing rong hang pen pachini pon thu ini jamipo aceklo ini tarik toksilo lasi kedam tangar ni pen itu non ANP lo itu non all party Youth Leader Conference laso akhirnya dia lo lasi alang di nomination ke file hut alang di chor TV putokrong so alam kia putaksi ini tum pini alam haru pen alang di pan pharo sta alang di kupini asai ki ong jo ini alang di manong delo lasi alang di algoprek bang fu hansidali na toilo mane richo bande alam haru tum phan isi ka tuning ria lu na pilo mane adet ani nang sohang alu na pilo lasi bini singwai poro ni tum dak alam haru tum pen lasi alang kita sai tu pika masih ni tum alang di phan ta por pi pombo ke bangji phan lasi non ke bangji laso cek lo kami po cek lo dari tong kep ang bong ke pijunang po pusini tum alam haru pen singwai pombo lasi kado gabe karbeng longarat apantai si kapacini ke lapulo lasi non ke bangji tong kep ang bong bang ke laso cek lo pijunang po pusini tum ini apa pen separai pom lamhoi ko matametan lamhoi jedak rong sarambai tundu lapen kara tundu lapen KSI tundu bono tundu masih KSI tundu latung dadu ulu sarambai tundu dadu masih lai tum pen lang tu lamhoi teng mesini tum pini hang ponos talang li asai ka ong pe silang nodelo masih ini tu mana proben tapi ni singwai ponsi alang li fanta non tarik hongkep ang mohon ke pijudang fokus ini kan separai pom man ke du Karbi richo long sing rong hang pen all party Youth Leader Conference MP candidate jaika thar pan ke hang pon aputhak si chiklu e jora phan apor pithap ga chunuri pona ateng pen si alang lia long an Karbi richo long an pali pidam lo ni nilitum ladak rong rak long itum Karbi richo keng ri ke bang ke Karbi richo pen nitum masar jaika thar phan isi ki do ga pale do lapen halabang so ke dolong ini tarik phan tarik troxian ni dak rong rak long an nang pali nang ipolang li phan ke phadu ke do pen la sila so ke dolong ke to ka teng bang ke la hen lo je ni tu masar hala nomination ke file hut hala bang so hut
nil tu masar hemasor long amen kathar lapen onjuli labang so amen ke do aputhak alam si alang itu misi ke jong dam pen si laso ke do nang pali lapen laso ke do ili tu masar ta lang et pen asai chelang lo ajar le puno nomination scrutiny ta alang li undun et lo non ke election commission pen alang li pan ki nut candidate po hisab si lang bom lo government tu lasila so teng pen sar ta me asai chelang et lo piniamat bang kalang li apor ave election of joinesi la so ciklo tarik ingkoi ra trok aprang an bangke government election commission pen guidelines model code of conduct ateng pen program a party ni tum permit ke hang pen labang so permit ni tum hanang piet lo la so teng ben si alang li dam long chot po la pen na tum anda chini lo model code of conduct lon tang te la ke kunane unauthorized program ke dami puman ke sungkrung lo athameda candidate expenses do di hala monitoring cell do hala tumta election commission tumta hala tum nang dun kriji lasi la high expenses pen ni tum kamat hanang do posi pini bangke dak manang le ne delo lasi sar ke do long pulo je nili phan chiklo jon apor nang pinoi pusi hang lo la so teng pen nili tum sar aphan dak ke do nang pali pilo karbiri cho kengri si karbiri cho tum tame nang deng lo labang so ke do nang deng pen si nili pan tum phan chiklo jon pukalisita labang so chiklo tarik thong ke bang bong an ke bangi phan bor inoi pusini dum han patchilo sila All parties leader conference a candidate jaika thara phan ki kelang selada son si mandelo athi non election nominations alu ke jok damalong ke pasung dun chi phan sila bangsu asai bang ke bori ke dam tang MLA kiliga por hutala sonlo lapen non MP kiliga hulma ki aphyong nang tanung chatlo lasi kupini ka chini jima de kar juji ning hang lipotang te social media cha tailong an ke pach thang pon pe da chok ahem an damra ahemal arjudam mare chingki ji thanam sonti messenji pusi APSSC bothalang so mai pu Bikram Han se pen ningje pon sar jaga thar phan kai tala election apolo MLA hutala puson si nang klang lo non MP hut bang kala dak lit muchot son si nang klang la se ili tuma sar jaga thar han kupini kar juji dop lo tang te alang lipan ahem le dam right sa chok tum social media long pen ka do we pang dak aret nang polam ki thang ta we si KSA pulo George Timung bang alang li si paklang lo la solam masi alang li ke difusi do ver alang li ke do thai pen sar hem ke kilometer isi hini baksi do so alang li tame ka chinia sondup long te dam pen alang li pan arju dam ning apolo social media long dam markar biang long rar pan paprung dut kalili kalang lang bangke la bangke itum ta chelang dun nurem ili sar jai ka thar pande de aprek ta intellectual tum ta du la son texer ser do IAS tum do ACS tum do alang li tum ta la son mang itum claim nang ni la nasi la bangke ni tum non prang wang la son se dat nang social media long arjudam de tin pen pangda karat bangke claim te det nangi lan nasi por kaprek ta la son do si ta hala hai tum pan kelang di ta non na jaiga thara pan bang itu si thik ding tum an thanda do etlo la karbiang long itu myong si customary pen cheng lok kaprek asai kapang tangji kapak klarji phan yong si tum claimi bulo tangte la jaiga thara pan nep chot ke tum chok che ku singili tum pulo pen la son thak mina an dolang mene ala tum ta kapula pen ini tu masar ke kapula ta kali ahem masor ke lage karbi pi ta kali vek lo la kapre ka khail lage senem ke kali vek lo lage ka duk we oso ki bi ki thida chinier lo nasi kal kapre ka tum do thulang kapre tum la son dolang hala tum phan kapak ke ngi pan tum bor i blo dang te alang li phan nep chot la election hu nep chot ke chok che election of phang da por du ping mate hala hosote tum claim me tum claim wang wedet lo se non bang ke nil tum ahok lo il tum masar ta kroiji direct from kep ke wangi pan bang ke ni tum bor ipon ilang kum song kilometer ne ilang ni peden kon abit kang ling song komani kama kaduma nilitum la ningji ingtung te he ka sorsar nang nak mati tita hok ped alam bangke nomination ka pa faili fansi ka bor i lake bongo sena tum lake karbi tum ge kali he bongo sena tum kamatha jai ka thar MP non alang li ki haiji ang thek thidung khangjang la solong alang li phan nomination hut pa fail det lon te pathur long le detji lapul ha la nili tum party pen kenil tum dami candidate an da jok nang koklo la dami candidate nili si joklo ka thar sar adun nili jokon lo la nili emat bangke penap se withdraw bolake penap masi withdrawal process do penap masi nili nomination candidate bot mangani nili withdraw det po APSLC pen alang li si ka thar sar se arjap kluk bolake la Kodkati roi kom sakia tum kedu kacrok tok ajoy nepent risim biha klembang dem pur anat pen kevan bom pu birta longsi kedam tang jang min phai trok arni Kodkati PSOC lapen ke personnel of 3rd RD CDOBN
20 BM CRPF bogazana tumba chalangsi khotkati police station parpon angkang prexam adimlong naka checking asai pido ponlo khotkati police station ke parpon angkang balizana long raikom sa ki tumpen kirike kruga sai gedeng bomba porhut dimapur adat pen ke wang bom ihum L2 akar AS26 F5554 long raikom sa ki tumpen kirike kruga sai ding tunsi pistol bongi an long ponlo lapen ke heli amu kereng mukri ke thom an long pon labang suri simben ka cenang cek atum manzil najari lapen ke CB Shoton Islari bangnita cirang district asor pusi pang tekpon risim lapen ka cenang cek bangni bang photo Muhammad Sbi khotkati rekom sakia atum pen spreading ponsi sai aron teng pen klempon lo Kedam tangjang mi nipai trokani ajo por pai sirke ba por malompen di phupen manja adak mile pho along ihum gari so ahiring tangrak pen kacheng ko ajok ing nam rekom sakia tum bhani atum ahiring tangrak pen aring hukesu আমি পালো এতিয়া আহোতে পুলিচ পুলিচ আসাম ফৰেষ্টৰ ক'ত গৈছিলে দুইজন ধৰ একজন ধৰিলে নোলাব atung arai ketua rat tumpen di pacini pon ateng potang te ihum pang thek the dam para truck bang patong te khang pit pusi birter dibdun long bangso ghari ke chingkoi pen ke sung thek tiga por hut aning ke me diopani MSc Sarbon Telenga alangli di phupen ame thang hem ke chewang boma por hut ka jin so pen rabdun si ambulance pen hangpi si di phu medical college and hospital longan sikelang phan pa pon Adam pernah ninti. Guru itu tarak gari hoy. Dia jas par hoy. Is. इमरजेंसी अभी जल्दी जल्दी एक्सीडेंट हुआ है वो एक दूसरा आदमी का एक माटी था West Karbi Long Kiruni Made Pilang Pi Pijer Vijer Along Lilong Angtan Ben Kevang Kebege Chieso Tumpan Tharle Vek Nang Chipusi Karbi Arada Tum Party Dhorom Lam Chipu Pipin Ben Air Set Prung Set Ben Ketchong Asai Semi Deng Ponlo Lapen Karbing Long Long Kedo Prexam Ratchari Lapen Hampang Song Kedo Ana Tumpen Chinki Chengwai Pon Deadpen Pijer Vijer Along Lilong Kedo Ana Tumpan Ke Thalipon Labje Pansabi Lamrights Parai Ponlo Bon Sami Lok Sabha Mati MP Kilik Nete Bok Hera Joksi MP Kilik Juddera PC Hiruni Made Philang Pi Pijer Vijer Along Bagi Thalipon Pubusi Siam Dr. Turam Long Hangpen Puthot Pranke Ting Pachini Pon Thulu Long Leta Klempo Sita Ritum Requisition Kilo Police Na Pida Lasi election apin nang pipo busi non ke nang pipe State government kali, central government kali, along a preg state and the men on the bank election or ke la banke, eviction, asa and then claim glipusi, alang tumpang dak ponoke. Lasi. Labang so long kathali lerega joksi init mona chuhan pu abang bangki Karbing Long rat phan isi kang nek choi video selam si methang social media long simi chi post pon lo alang lir bang so mohor long kining je pon ateng padang ti West Karbing Long philang pi made khironi pijer vijer long le long bangki Karbing Long rat tumaki thale pon hai hi lapen thale pon tek thi lapen thale le pus alang li beke ning je pon dak lo lasi jong si nang thale pon hai bangte nang thale noi pus alang li bangki isi kang nek choi video selam si rat phan kang nek choi made Karbi rat phan kelang roba son si alang di ki bin chong det lo नमस्कार प्रणाम मुन्ना चौहान मैं मुन्ना चौहान जैसे मैं बोला था कि वीडियो बनाऊंगा 3 तारीख से आया हूँ वीडियो बनाने के लिए इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या मांग दिया तो इतना बड़ा मुद्दा हो गया बिहारी भाई लोग को बोला कि आज गाली दे रहा है कल घर में घुस के मारेगा तो बिहारी भाई लोग गुस्सा हो गए कार्बी भाई लोग को बोल दिया तो कार्बी लोग भाई गुस्सा हो गए आप लोग इलेक्शन करने के लिए बोलते थे तो क्यों नहीं इलेक्शन कर लिए नहीं कर पाएंगे अरे खुद कार्बी भाई लोग
आप क्या बिहारियों को भगाओगे? आप लोग तो खुद ही पश्चिमी म्यांमार और कुकी चीन से आए हुए हैं आप लोग। आप उसके पहले क्या आज कार्बी आंगलन क्या भारत में नहीं था ना? आप लोग कहाँ से आए हो पहले वो देखो। है? इसका संगठन हुआ, इसको संगठन हुआ 1976 में, ठीक है। 1976 में ये जिला घोषित हुआ, कार्बी आंगलन जिला को बनाया गया 1976 में। इसके पहले क्या भारत में नहीं था? वो कहीं बांग्लादेश में था या चाइना में था? पहले तो अपना इतिहास उठा के देखिए आप लोग कि आप लोग कहाँ से आए हैं। पश्चिमी म्यांमार और कुकी चीन से आए हुए आप यहाँ बिहारियों को भगाओगे? बोलिए आप लोग। हम बोल दिए कि खाने का कोट का कपड़ा का, एक आदमी को किसी को बोल दिए कि कपड़ा पहनने के रंग से कपड़ा पहनने की सिखाया, तो बड़ा बड़ा विवाद हो गया, न्यूज में सब चीज में आ गया। करो भैया, इलेक्शन करो, हमको तो अच्छा है, हमको क्या दिक्कत है? हमारा क्या है, वहाँ हमारा कुछ नहीं है, हमको कोई दिक्कत भी नहीं है। इलेक्शन जम के करो। जिसको 100 बीघा लेके बैठा है ना, उनको दिक्कत है, हमको दिक्कत नहीं है। हम तो कमाना है और खाना है। आज कमाएंगे, आज खाएंगे, कल के लिए सोचना पड़ेगा। जो 50-50 बीघा 100-100 एकड़ लेके बैठा है ना, उनको टेंशन है इलेक्शन नहीं होने के लिए। करो, इलेक्शन करो या मत करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खुद अपना इतिहास भी पहले देखो कि आप लोग कहाँ से हो। कितना आदमी तो हमको कमेंट में क्या बोलते थे, 30 तारीख तक देख, नोटिस तेरा घर पहुंचेगा। कहाँ गया नोटिस? गया, खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया नोटिस, हो गया इलेक्शन। कुछ नहीं कर पाओगे, ये मालूम है, कुछ नहीं कर पाओगे इलेक्शन। दम है तो करो, कोई दिक्कत नहीं। पिनी कार्बी लोंगरी बिरता बन की लान बंग सिकांग टोन पिगलो 2 मी थांग में कार्डम।